Mātou te whafteia oelo mātou tua. Mātou te whiwhia fo le ni fiafi au au mwhewna mātou mai, mātou te whalongolongo i atu oe le nei pō. Whiwhia whaia e lava o mātou loto le nei fiafi, mātou te si atu i atu oe le vi inga ma le whaftai, o le whamanu ma le whanitanga. Whailoa atu ai le tua lo mātou whaalo alo maro mātou wāmana ia le tua o le tele o au whaamnianga ia i mātou. Mātou loa sa e le tulafo ina i mātou le nei aso. Sa e tausima leo leo ina i mātou te tai mairo mātou ola i le nei foi taimi. Mātou whaaftei atu le tua. Mātou te whaaftei atu oe ono le nei aso mātango fie. Telo me sa mātou whea i ai wa e leo ina ma pui mātou le tua mai lama le tai au si o mai le fiafi. Whaftai le tua. Whaftai le ola, whaftai le malosi. Whaftai le te leo au whaamnianga na mātou whangaina le aso. Mātou te vi ia oe, whaamanu atu i atu oe le fiafi o mātou loto. Whaftai ailo wanga le leita maa. Haftai fo nei taimi o mwhai o na mātou o mai whatasi le tua. Mātou te mafuta ma whalongolongo i atu o ala i o fiongo pa ia. Mātou wala watu le nei fiafi se e lofa mai whamni mai, whau o mai lo nganga. I nei a mātou langona le tua le tāua o le. Ola upu le nei pōle a mātou whalongolongo ai. Me se foi o ni le sona mani mta au Sicilio la mātou taltala ma whalongolongo i le nei pōlo mātou tama. Me se foi le tua i au le mātou taltal noa i le whata waina o le liu tiun tangata o ele tua. Pe ona mātou whaamana tuina i le tau sanga ma le tau sanga lo soifua mai lo mātou tua. Mātou wala au nei fiafi whau umai lo nganga le nei pō i le mātou mta upu. A mateina oe, ia whai wina lava oe me uma le nei pō. A uma fo le ngā luenga, ia fo i atu oe le vi inga, le whamanu, ma le whanitanga, mai ai mātou le whatau wā. Ia vi ia lo swafa e whavavau. Ano i su le mātou li, o mātou te talo o toe le nei fiafi. Amen. Ia e whatalo whatu fo le nei fiafi lau whaasau saunga Samoa, malo lava le soifua maua ma le langi mama. A talo whaatu le pa ia le silasi o si o tātou tunu. Tātou maua fo le ni fiafi mātango fia o tātou, o mai tātou te mafuta. Ia e le whaiunga fo le tau sanga mea maona ngā luenga. Mese fo e o le tātou Paul Klame e pēo na masani ai. Ne fua mai tātou e le tua ne fiafi lona file mu malona anga lelei, te tai maelo o tō soifua ia ma so mātou ola. Whai e ion tātou to e whailoa e ne fiafi i le manuia o le tua. Vi ia le tua whata alofa atua i le paia ma le malu si o tātou tunu. E au auna paia le tua le ngata whailea o tō msiofo i so stovini. Ta alofa i le paia le silasi o si o tātou tunu, tupu mai e. Ia o tamamatina mātutua. O si o tātou tunu, mwhai on tātou mafuta le nei pō le tātou Paul Klame. Patalo whātu i nisi o lo mwhai ona mafuta mai tono mauta ngase. Me se foi a tonu o whalipui, mo lo mafuta mai e le tātou Paul Klame. Patalo foi lau whainga luenga le fiafi nisi o ngā lulue, ia mālole whai alwhaiwa mālole ngā lulue. Ia patalo whapto foi nisi o lo mafuta mai i nisi o tunu. O lo mafuta mai mo tātou whai Paul Klame whatasi le fiafi. A talo whātu i atu. Oi profesia tunu o lo e mafuta mai ai. E le tātou mafutanga le nei po whatalo whātu malenganga. Fifia malenganga whaloalo. Ia e whatalo whafoi i mamalu le tunu o lo whai malanga mai fo i masiasi mai tonu le aitele o kilani. E mafutanga ainga i ngata foilea i o ase singa i whanau matua. Ya me se foi o fala lave o le nei soifuanga ma foi ona malanga mai ia fatalo fai atu tau
manuia fuafuanga mai se o le toe tali watu. Ia e whatalofa atu fo i se tasi mafuta mai fo le nei pōs te mi mua o lau whaafonga mai le tātou mta upu po le tātou po le klame e whatalofa atu ia te o le nei pōs swafo i su le tātou li mo le tātou whaola. Talofa le sunga ia sau li fiafi ma ngā lue atu ia vi ia le li. Ia o le nei fiafi i Samoa ia o le tātou po le klame masani lava le nei po le klame munmuri le nei o le nei fo i tausanga o le tutu le Upega le Loloto e pēr masani ai. Tautua atu e foi mau au na atu lau tau au na le poni fonti. Ia se ia pa ia foi le afoliva le fiafi ia tatu tau mawai foi lea i le anga le leo le tua. Ma lo le folau, ma lo le ngā lulue, ma lo i tiutem whaivan whenga i le aso. E ngata foi lea i o lau folau ngā whale tausanga leo tatu tau nuu mai foi le. Nai teimi mulmuli po nai vai aso mulmuli fo nei tausanga. Na masina mulmuli. Ma masina o te sema ia ma lo lava le onsai. Ma lo le ngā lulue, ma lo le tautua e karesia o ngā ruenga o tono ainga. Ia ia le tua le nei fiafi. Te tae mai le tātou whinga mlanga le teimi ia. Le foi la tātou whafsanga i le fiafi le tātou mta upu masani. Ia le tātou por klame ia o le tutu le Upega le Loloto. Ia o le nei la fiafi le Samoa ia o le a tātou tel noa i le Christmasi. Awa o le tautonu lava le ia po le season nei o le Christmasi o tātou iai. Leila tātou tel noa ia po a foi ni awa onga tā ua o le a tātou maua mai lipo, le tātou por klame. A foi ni me tā ua o le amwhaion tātou whaalia le li fiafi e sosoani foi le tātou silfia, me se le whata waina o le vai te mitonu le tātou te iai ia le whamana tuina o le soifua mai o le tātou li o Yesu Kiriso. Ia, le lava sisi e le isi aso soifua, to stangata lava i eilo na aso whanau. Ia ono i Yesu na veo ia mtangata o ia o le tangata. E te tau fuala ona i eile aso whanau o Yesu, e o mai lava teimi lei. Ia o lo fiu lava skola mtangata ata mamai e tau sa i tonu lava le aso whanau o Yesu. E le maua e sisi. So the birthday of Jesus is sort of a mystery. Nobody knows. Nobody exactly knows, accurately know the exact day that Jesus was born. Leila va masesi sao sana mate. Mena isen mate utia ai o le nei mea wa ia. Le tatu te fa mana tuine la solusu lima ia. On memonia I've seen media. Ia o te tel sa o tua ele o le aso whanau leo Yesu le aso lusu lima. Au vola te fsini mai po le ase mafuanga o le ale me wale ia wai tau loloto lo na whaamtaltalaina ma lo na mafuanga. Tau ei fo ni tūlanga e pai ai ni tūlanga e te le fie whalongo iai la wala te fsini. Wai a fia e ni mea whapaupau ma ni mea whapena o na taimi o le history ma le taimi o le tala whasolopito ia ma le sau o le kalesia mai o na ulua i senaturia, me se lava le senaturi lo na tolu. O le anganga mongi ai o le Christmasi. Awa tātou te vava ai i mea negatives po mea le isona winga tāhua ia i tātou. E whaalawe ina ai lo tātou whaatawa ina o le aso soifua o lo tātou li o Yesu Kiriso. Pe anau tāua, e le aso soifua Yesu. Po le alawa le aso tātou te whamana tuina ai le aso soifua Yesu. Ia, tāua lo tātou loa. O le mea na mafuai o na fio mai Yesu ma liuti on tangata le atua. O te whaatawa ina le fiafine nei ia le whaupunga lea. Ua liuti no tangata le atua. The reincarnation of God. Ua avea le atua e whai matangata. Awa o le winga monia lea o le aso lea.
Po le teimi lea, po teimi nei tātou te whamana tuina. Tātou whaingoina o aso o Christmasi. E mai se a le aso whanau o Yesu. E tele la ina tala noa i le aso whanau o Yesu. Ai misi atoa ai le si me sili o na tau, o lo tātou loa. O le atua, ua avea o ia matangata. Nga le teimi ana whanau o Yesu. Ua whanau mai le atua. O le ua sau le atua, ua whanau mai le atua. O Yesu o le atua. A o ia foi. O le tangata. So Jesus was fully man, and especially he was a fully God. Fully God. O ia o le atua. E ato toa. E na sau o ia. E sau o ia o le tangata. Ala tātou wa maila ia i le tāua tele o le vaenga leo te tala no atua. Wa Christmasia. Pe o whai Christmasi ma teimi e teu ai mea. It's a time of decoration. Decorate ai ma teu whaloloa, teu pisinisi e tangata, teu whale, teu awala, whelanu lanu wai moli emo, tele fianga ma pati ma me wapena. Ai ole me utupu. Wa to tele tangata o la tu whaia nei mea uma. A le to tele nei tangata. E la tu te leiloina. Misi atoa le tāua ma le autu. Ma le winga. Le winga moni ma le loloto o le kerismasi. Misi atoa. Whai a leo fianga ma mea uma. I will miss out they miss out the essence of Christmas. Misi le autu ma le tāua o le mea a leio na tātou whātāua ina ma whamanatu. The reason why we celebrate and commemorate the Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ. Teimi for Christmasi o teimi o whātasinga. Whātasi ai ainga, māneia, mafutanga, whai, whawhiawhianga ma mea uma. Nisi foi ua whaalia ai le loto alofa. Whai mea alofa, maanga le lei, fuai. Fuai atu mea alofa, i lesi, fuai mai, fuai atu, fuai mai. Ai ua to tele tangata e whaia nei mea uma. A o lo misi lava, pe o lo whaia male au noa o le iloa o le loloto, o le winga o le kerismasi. So tāna sia o e whaafonga ma le fiafi. A o te leo iai tu tonu o le vaenga le leo te whaia tuai. E a whai fo o lo e iai, tā ua le fiafi nei o le ae whalongo ai. Maua i se meaonga. E te whaia ai mea uma lava, e te tauana e whaia e pe ona masani ai, tū maanga ma le culture tātou, tū langa o whaafia ma te unga, me uma sese, ai ia whaasili o na whaataua ina le o ngā tutonu o lo whirangalo le tāua o le moni ma le tāua moni, o le kerismasi. Amen. O le ala le winga loloto, le visiri lea. La le winga loloto ia e mese foi. O le mafuanga. What is the significance and the purpose of Christmas? Ele whainga tali a wala e mawala wai tono le tuspaia. O le Christmasi, it's a celebration. O le wha manatuina, ai tonu lani vaenga o te vaivaina i le fiafil nei. O le memo mua. O le atonu ale mena tupu. O le mena tupu. Ua whanau mai Yesu Kiriso. O le autu tonu lea. Ua whanau mai Yesu Kiriso. O ia lea. O le Mesia o le lalolangi. So, o le memo mua ese le taua. Ma mantua ma le mea taua mua lea.
Pa male visili, o le ale mea tupu, wa whanau mai Yesu Keriso. O le melo na lua. O le ale winga o le mea na tupu. O le winga o le mea o tupu. O le atua lava ia. Ua liu tino tangata. Po ua avea o ia matangata. God became man. The reincarnation of God, because God became man. Ua avea le atua matangata. Ua liu tino tangata le atua. E se se vapunga o le atua. A ua sau, he came in the form of a man. Sau le atua o ia o le tangata a toa. Pela na utaua. O Yesu a ia o le atua. A o le ua sau o ia o le tangata a toa. E mau fatasi matangata i le lolangi. Ma le melo na tolu la ese le tāua. Ese fo le tāua le melo na tolu. Fa pervisili. O le hala mafuanga o le mele. What is the purpose of the reincarnation of God? Ai sa le mea ua liu tino tangata i le tua. Ia afisiri foi vape. Ai sa le mea ufana o Yesu. What was the purpose of Jesus came to this world? O le tali lai vapea. O le lavea ina o le tangata mai le angsala. Mai le whaasalanga o le oti. O le mea tonua lea na leiona liu tino tangata le atua. God was willing to become a man so that he can revive or save humanity. Pisiara le lolangi ma faia ele mea te ua ele fale mangia mea uma o Loloto fai mea uma o mai fai fianga fai pati ngai mea uma. Ai misi a toa i le tangata o lo fai nei mea uma. Ngalo ia te o le atua o le ua malie le fina ngalo le atua. O le asau o ia e fai matangata ai matauria la o le tangata. O siri fia lea e le atua o le tangata ua angsala ai saua le atua. E ala ia Yesu o liu tin tangata saua mau fatasi matangata angsala. Ai ei lale mafuanga, lea na uta ua atua. Na mafua na liu tino tangata le atua. E ala ia Yesu, ina ia se ila veai ma faola, faasao. Po lea na vale upo tutua e na, but it's all about salvation. The saving or the reviving of a man. Faola le tangata. Faola isa. Leanga ua whano le tangata o no leang sala. A man was ready, was bound for hell, ready for damnation. Sa uni le tangata e alu e oti e totongi ai lanang sala. Ai sau Yesu ina ia faola le tangata maile fafanonga e favau. Aisa, ono le angsala. O le Christmas la, yeah, yes, o le faa manatuina lea. O le faa nau mai o Yesu. Beautiful. Obviously, it's all about celebration of the coming, the birth of our Lord Jesus Christ. Tasi le faa autu e faa sino mai ei nei mea uma. Le mea mua lea na ufea tuai, o lea whanau mai Yesu. O le autu lava lau Christmas, o Yesu. O le autu o le Christmas, o le tangata atua tasi.
o Yesu. O Yesu o le alo o le atua. Fasino iai le Krismasi. E le o se isi lava mea. Le ai masesi mea. Nothing else. Wana o Yesu e o ngā tutonu iai le Krismasi. Whalongo le luka o lo e lua lono whai upe fitu. Whamai ua whanau e ia lana tama unu matua. Maria lea. Wa ia aui ia te ia i le ie. Ma whaata oto ia te ia i le fale povi. Awala tau te le ofi i le fale e tali ai malo. Lea. It's about Jesus. It's not about us. Not about our church. Not about any kings in the world or any leader or any government. It's all about Jesus. O whanau mai lau Yesu som tu whawhine. E leo se mea e pei o na masani e le langi le tele o teimi whanau mai e pepe. Ai o le whanau o Yesu o se mea mantau tia. Mea mantau tia li tala vaa solo pito o le langi. Eisa. Eisa an mea le mantau tia. Ona o lona tina o Maria, whalongo. Ona o lona tinga because of his mother. She was a virgin. O ia o le teine talavou taupou. Tau tia ngā mea. Ma o Yesu foi. E leison ta maa whaale lalangi. Le mea langa e lenga maka ukia. Ne whanau mai e le pepe lea. O ia o le tangata ato toa. Just remember that. Ai le i whapea o se maafutanga whiu sua i ona mātua na whanau wele pepe lea. Le ai. Na whanau mai a mai to tonu o le manawa o lontina. Ai sea, because he has to come in the form of a man. Keep birth as a man. Conceive as a man. E lona tina. A lona tama. Le ai la e matau, mea ngai lenga matau tia. Ona o le nganga pa ia le ana fia mai a Maria. Ma mafua ai ona form up Yesu i le manawa o Maria. E le o se maftanga malona, a Maria malona tolua. Ai ole to mai le nganga pa ia. So it's a divine birth was happened with Jesus Christ when he came into this world. Ese mai whanau o pepe umole lolang. Mea ngai matau tia ai. Ma o Yesu foi. O ia o se tangata ato o toa. O ia foi o se atua ato o toa. Mai lava i le taimi o lona soifua mai. Si o lava i le taimi na maliwai. Luka o lona matau mua o lona whai upo tolu suma le lima e whapea. Wa tali mai fo le angelu o whapea mai a te ia. E a fio i fo le anganga pa ia i lunga ia te. Oi, Maria. E wha manu maru i fo i a te oe le mana o le sili ese. O le melea. E ta uai le tama. O le tama pa ia. O le alo. O le atua. Wow. The Holy Spirit will come and hover upon you, Mary, and the Holy Spirit, with the power of God, will come and form a child within your womb. And this man, he is a divine boy, the Son of God. O ia o se tama pa ia, o le ata li'i o le atua. E alal tamau Yesu lon tama whaalitino,
na iai, ai le o se ata li I moni o Iosefa, pe a mamafofau iai le tino, o le ata li o le atua, a o Iosefa, o le tamao Iesu, na whapenao na tausia mai Iesu e tusa ma le whenangalo pa ia o le atua. O le me tāua I le mea, o le Christmas, e le o se mea e whaatatau I se whanau mai a se tangata rapai, po se whaia o ngā matautia, po se tai longa I le lolangi nei, o Christmas, e whaamanatu ai o le atua lava. So we have to commemorate and celebrate God Himself. Why? Because He became a man, reincarnate, and come in a form of a man to this world, so that He will save a man from his damnation. Sau le atua, e whaamanatu e tātou le atua lava. Ai se awa liu tino tangata le atua, ma sau le laulangi, e pei lava o se isi tangata, ina ia lave ai le tangata. O le vesiri le whiawhi nei, ai se ana liu tino tangata ai le atua. Why did God reincarnate? Mana tua le lei. E le liu tino tangata le atua ina ia na ona asiasi mai ai I le lolangi. E tau whailoa mai ai o ia o le atua. Pe na ona fio mai Iesu e tau whailoa mai ai o ia o le atua ma tau tia. Na ia whaia le fōwhanga. Ne ai, ele o se mea whapena. Ele I sau e tau whailoa mai. God did not just come to reveal Himself to the world that He's a mighty God, the Creator. Ele tau sau le tu e whailoa mai, na te mawhaia mea uma. Ile mawhai o na avea o ia matangata, toi avea fo I mātua, ile taimi lava e tasi ele ai. That wasn't the purpose. Ai ala, aolea, ai seana liu tino tangata mai ai le atua I lolangi. O le tali, na fio mai le atua, na fio mai o ia, ma se misiona vapitoa. God came with a mission. Jesus was born because God had a mission in His heart. Na fio mai Iesu langa sai ele misiona I le fina ngalo lonta ma o le misiona te tau na whaia has to be executed. Tau na whaia ma whaia tau nu le misiona. O la le misiona ina ia ona whaola ina whaasao le tangata mai lana ngasala malona whaasalanga. So He came with a specific mission. And what was that mission? To save us, to save you and me, to save the world from what? From sin and its damnation. Wow. Ta folfola ele angelu ya Iosefa. Le mafua anga o le afa na uma ye Yesu. Ma te yo mo mo lo no foi peluso maltas. O upuna yai. E whanau mai e ia le tamatane, e te whaingoa fo'i a te ia o Iesu, a wā na te whaola I lona nuu, a iala toang sala. She will give birth to a man, to a son, and you will name, lalai whaile angelu ya Iosefa. Mai e whanau mai e Loloto lua le tamatane. O lau responsibility, o lau matafa iu I whai Iosefa, tango e whaingoa lo watali. Whaingoa iai, whaingoa iai Iesu. Ai sa mena whaingoa iai Iesu, alen whai mulmuli. Awa na te whaola I lona nuu mai ala tauang sala. She will bring forth a son, and you shall call him Jesus, for he will save his people from their sins and its damnation.
e ngau tātou lo uma le winga le ingo Yesu. Le winga le ingo Yesu o le faola. Yeshua means the Lord save. Le winga ngā le upu i Yesu. Le winga faola. Whaelo mai lava le suafo Yesu le pongai o lana sau. O le mission alon tama. O lea, faola. He came to save. Ala whawhita uli tele lea le ua iloa le langi. Te aloa le whawhita uli. Pe o lo o iloa fo i ele lo langi a ele ai se mea o whai ai. O lo la tau iloa ina le leile o lo la tau no nofo. Ia po o tātou no nofo. Ma se whaawhita uli ma tau tia. A o lea whaawhita uli, o tātou no nofo ma tātou, e le ai se si o tātou e maua se tonga fiti ai. Tātou te le maua se fufo o le whaawhita uli ma tau tia lea. O lea le whaawhita uli ma tau tia, usa mtua whaawhine. O le meka o le angasala, sen, o le whaamai. Po ako inga whaamai maka ukia le lo langi e le se whaamai e whaatusa i ele whaamai lea o lea sin. O le angasala na whaatete ai le tangata ma le atua. Na whamai i seia whamai o a autou a mi o leanga ua whai ma pāpu puni o autou ma le atua. Whaatete ai tātou ma le atua ma o tātou le toe maua ina ai. Se isi lava whainga, e toe fausia ai se awala lau papa. And then we were unable to build another bridge so that we can link again to God. It is impossible. E le mwhaio no tātou whaia i estong fiti. Wa vā le whunga vā. Ona o le angasala. Le toe mau ai se fiso ta inga. O le vā i tātou, ma lo tātou tu aisa, because of sin, ono le angasala. Le mea moni lava la usum tu whawhire le fiafi. Tātou le ma whaia ona toe whaia. Pe sa ilia se a mi o tonu. This is very important. Ina o tātou angasala o tātou le ma whaia. Ona sa ili se a mi o tonu. Pe tātou te toe maua se a mi o tonu e pe ona iei a atamu le amtanga. E toe mawhai e ono tātou toe ulu whale atu i le mamanu o le tua. E pe ona iei le tua ma atamu i le whātoanga i e tena. Nena nefa mai le Roma i tolu lonu whai upo e lus huma le tolu whamea wanga sala tangata umalava. Ua le o ai i le mamanu o le tua. Whamai whaperetania. For we are fall short of the glory of God. Ole ale winga lo puanga sala, fall short. We fall short of what? Of the glory of God. O inga la tu atamu le fai tu toa wa leo le pel wafile. Le fai tu toa le fai tu anga mane la au lola. Wa leo to ye atamu tu tonu se wang sala. Pena au male winga lo upong sala ina wang sala voi ta ua lea fall short. Uka aku sioki male maka. Sioki male me taung tatu i olea. Ole mamanu ole tua. We supposed to be in the presence of God. But now we are standing outside of the presence of God. And we have nothing. We can't do anything to bridge us again from where we are now to God. Well, in fact, I don't face our papa kaku koyoai. Menana ling sawi su e faila our papa le. That's why Jesus came to save us, to reconcile us, to e fale lei le tangata ma le tua famai le Roma e lima lona fai upu mua ma le lua famai a ta ua mio tonuina i tātou le whaatuatua i a Keriso Yesu. Ta ua mio tonuina i le whaatuatua. Whaatuatua ia Yesu e taua mio tonuina ai tātou. O Yesu leana saue la vea i tāua tātou mai lang sala. Mai lo lisi vai angol whai upu ma ua tātou le lei ai fo i ma le atua. And also we are reconciled with God.
Te so o le valea. So o Yesu. Spirit of Christmas is about accepting the mission, what Jesus had done for us. Remember it. Remember, manatua, and take heed of it. Remember, take it. Whaonga, mai e loa le loloto ma le tāua. Aua na o le teu o tātou fale, teu tā vale, teu mea oma, teu lava, teu maletino, ai misi a toa le mea tāua o le Kirismasi. No lea. Ai po mausali le li o le ola I tutonu o lo soifua whaaleanganga. Amen. So it's all about grace. O se mea le mwhauntātou whaia, le mwhauntātou whaia se siami o tonu, ai ona o le alofa tu no le tua. Mai paulo le kare sia Roma lima e whai upo e walu. Alofa mai lava le tua ia te oe mau ia I tātou a tātou whaia pēle ang sala. God loves us while we are still sinning. What is that? Laluinga nā mea. That's grace. Le alofa o le tua. Tinganga ko leanga, tinganga tātou a mio valea, tinganga ko palapala, tinganga tātou ele lea. Aina saua le tua e ala ia Yesu no whana o mai le pepelea. Saua le tua ala tātou aleanga sala, le lalolangi. Aisa, le lofa o le tua ili tangata ina ia lavea ina mailo na whaafanonga e whaavavau. Mela le na tupu uso mtu wafi, na whaia le tua. Ua whaia le tua le mea ele mwhaia le tangata. God did what we were unable to do. Mule mwhaia tātou se tonga fitia. Nothing. No remedy that we can be able to do. Le aise mea mwhaia tātou. Kong whiki e langa sala ma wha mai leanga lea. Na o le tua. So ua whaia le tua le mea ele mwhaia le tangata. O lea. A wina mailo na tali pele to tasi. Ina ia le whano. Ioane tolu whai busumlono. Ina ia le whano. Se tasi e whaatua tua ia te ia. Ai e maua ia le ola e whaavau. Then a wina mailo na lo to tasi. Na ola Yesu se o langa mama ato toa. Le atali pele leo le tua na a wina mai. O le atali ina sau ola e na ia ola ina se o langa mama ato toa. Pa ia ato toa. Minko fatasi matangata lalangi a iyo si tangata ato toa. Sa ola ina Yesu se o langa sa lei mawhaia ono tatu ola ina. E o mai lava le teimi le whainta ia ono tatu ola ina le o langa le na ola Yesu olea. Le ola whapa ia ina ola mama. Ola sola ese mai leang sala. Sa hi ua I lava ina maliu o Yesu, ina ua uma leola ina o leola mamalea. Whai leo le tongi ola e to tongi ai a tātou ang sala. Aisea, o na o lea lofa tele o lea tua ia te oi mao. O le Christmasi la uso mtua wafini. Na amataina mai lava ina ua amataina le nei misiona. Na whai e Yesu. O le pepe na whanau mai le whare manu, na fio mai o ia, ola se o langa mama, e ui na maliu le sa tauru, aisea, mo le wha o le ina o tātou nganga. Te loa, usum tu wafine o le Christmas, ele o se mea na, ele o se plana le atua na whai overnight, pe na whai ngā se tausanga stasi. Na wha taunuina le mea lea. A o le tele o valo anga perfecta le whengenga tuai. Le na wha taunu ina le mele. O le wha nau mo Yesu. O le fuafuanga le atua na whaima mao mai. Sa ia fola ina mai lava mai. Te loa. Na fola mai tu se kenesi. Kenesi e tolu whai upo suma 5. Tu I momo. E te tu I momo ina. O lona muli vai. A o ia na te tui momomoina lo ulu sa tani. Amen.
Ia, nai whaatau anga le sa tauro. A wheui mai ai, le tama lea, le tama le whawhine lea. O le alu sa tauro e tui momo ele lua sa tani. Wheui mai ai. E ui mai le whawhine, o le teini tau pou. E ui mai a Maria. E ui mua mai na whato alu ele sa tauro e whatau nua le mea lea. A le na valo ia i li tama lea. Ai sa ele aso na whana wai li tama lea. Nea tātou te whaamana tuina. Amata mai tu se kenese. Se ia o mai a i teimi o perfeta, fola mai ele atua, e afe maafe o tausanga i luma atu Yesu, o le aia awina mai se whaola mole lo langi. Malo ia Isaia. Amen. Isaia fitu o lona, whai upo sumal wha, na i upu, e whapea, o le a whaia lava e le li i se whailonga, whauta, o le a whanaua mai e le tau pou le tama, e te whaingoa foi, ma o le a whaingoina foi o ia, o le Emanuelu, i sei e fitu o lona whai po sumal wha, nala winga o le Emanuelu, wa mau whaatasi le atua matangata, wa liu tino tangata le atua. Emanuelu rina wa ia Yesu whaatasi matangata ang sala. That's the meaning of the name Emmanuel. Emmanuel means God dwells together with man. Na valo ina foi il perfetto Mika. Le fio mai o le faola. Mika e lima lono fai upo e lua. Mai o e pele telema e farata. Mai e titi oe le afe o yuta. Ai sau ia oe o se alii na te pulea Israelu. Fata tau ia Yesu. Fata tau ia Yesu le Mika e lima lono fai upo e lua. O le whanau mai lao Yesu sumtu whawhine. I le lo langile. O le whaatau nuina o folanga le atua. Sa awala mai ana perfecta filifilia o le Christmasi la. O se whaamanatuina lea o le tausiaina e le atua o ana folanga. So Christmas as well, it is the celebration of the promises of God that He promised for long time ago. So se Christmasi ala celebrate ile atua mana folanga fola mai kenesi o mai ai perfecta le lava e fama natu le mea na tupu ola sauli tama le pule ya Israel sauli aloli ilea sauli tama le tau pou lea ina ua whaalongo foi au leo ma moe e winga le whanau moe Yesu I Betelema lea sa longo ina e le angelu yuta au I oe leo la tu man na lato mana tuai upo valo anga lato perfecta winga le faola ai sa famile luka e lua non foi pesumaltas upo le angelu no fai lauli ia leo mamoe awa le aso nei u fa nau mai ai ile a ai o tavita lo o to faola o le ali ia o keriso ma le nei mau usom jova fini e se le tau o le mau lea e taua o ma upo le maule na foi te wina to nei luka e lua foi po sumal tasi esa me momua nei e fa mai o le aso le nei this day dale winga le mea e fai lo mai ai o se aso ua leva ona fatali ai Israel this day from many days before but this day fulfill what was been promised for so long. Le solenei. Long await. Moment has arrived, finally arrived this day. O whanau ai, le whaola. O le sia upune ei, o le aio Tavita, city of David. O fea ei, o Betelema. O le ai tonu lea o le
Valo anga profeta lena o feitawina atua nei. Petele ema Ephrata. Exactly the prophet. This is what prophet Micah prophesied. Olo yei fo ile upu i tu tonu o le fai upu lea faola. Whanau mai lo outou faola. Lea sole nei. Ile a aio petele ema. Wa whanau mai ei lo outou faola. Le aio tavita. A savior. O se tasi o le aia faola ma whaasauina mai lo outou nu. This baby, this man will be a savior for your people. Awe sa ole upu keriso, Christ, ole Messiah. Christ means ole Messiah, the anointed one. Ole wa wina. Wa fola ina me ele atua ma ue whaataun wina isa o ia lea wa wina mo le misiona le atua. Olo yei foi le upu ali, Lord, aisa o le tamalea elena o se tangata o ia o le atua. He is Lord. Sa lole, se lolo ava enga le tuto o le tatum ta upu au te lole la tatu tala noe le vaenga mulmuli o na tala le o le tatu leina. At fo leina fai me o fam nianga ia me se voi pai so manatu le tatum ta upu. Tatu wo le taua. O le tua lea ua avea matino tangata, wa liu tino tangata. Ai o se awala usum tu vafini, aka ese le maua lalo. Le maua lalo le whaataun wina o le afio mai o le tua ile langi. What a humble way for God to exist into our environment. Ole matua maua lalo a o le sau Yesu sum tu vafini. The humility of Jesus' arrival. Let's start off atus to say no. Ol por kalame le tua ile. Awala e whanau mai eilo na alo e to tasi. Ma tatu ta pena penanga e meo le tino. Ta pena e whatali ni au malo. Ta pena se pepe fou o le a whanau mai tu tono le tu ainga. Aka ni ta penanga. Aka le te uino le fale. Whaalolongia tangata ia o le au mai lo fale. Whaalolongia mataua le pepe. O lo son, o lo tama, o lo grandson. Ta pena me umalanga o le la whanau le ia le whailele. Aka le manaia. Wa tatu o i tū maanga whaalololangi. O te tali tonu, e tā pena lava usum tua wawhini, ele me ngata ilea dignity, ele mamalu, le matangofie, male tamau ainga, male lawi loa, recognition, famous, dignity, glory, well prepared. Whalawi loa i lea loa ia ma le tāua o le tangata le la sau tono lo fale. Ai awe fio mai o le alo le tua. E ese le plana le tua le fio mai o lo natari. O le alo li o le lo langi le tamalea, o le tupu le tamalea, o le whaola o tangata uma le tamalea, o le atua le tamalea, ai ese ala awala le tua na whai ai. Paafonga mai, paafonga foi. Ele mea le tatu tala noa le whatau waa ma le maua lalo awala na saunia ele tua ese mai au tapenanga i mea lo langi ma le tino ma le tono ainga me le tatu te iai. Whafonga. O Yesu, sa whanau mai i se teine tala vau e mativa. E sau fo i mai se a ai e le tau taua e matitiva tangata e no nofai. Sa le i mawhai o na maua e nai o na mātua se whalitari mālo e no nofai.
ai ua a mata ona whaati ngā le teini tala vau I lona maitanga. Ai le aise mea e maua e whana wai le teini lea. Sa whaasino loa e se tasi a inga o lo I eise la tau whalitali mā lo. Sa le I maua e se avanoa. O lo I eise vaenga I tua o le la tau whale o lo o whawhanga ai a la tau manu tausi. Pau lea o se vaenga o lo o avanoa. Sa whaao o atu fo I le tala, whaafonga. Sa whaao o atu fo I le tala e le angelu le antatu taua. I leo leo mā moe. Tangata mo moe na ave I le news o le tamalea. E le avea se news I le palemia po se tupu, po se masiofo, po ni tangata maurulunga na ave I leo leo mā moe. O I leo leo mā moe. O leo leo mā moe o ni tangata e matua sili o na lea mana ia I tangata po le community to tonu o tunu ia. O tunu I se sae. Shepherd are the most vulnerable, inferior kind of job, kind of people within the country in the east, in Palestine. Tangata pitsili ia na mawala lalo. Ai ave I le tala, lau whanau le tama, whanau le tupu, ai ave tangata silio na le tahua. Wow. Le tio a fai mai paulo ia na o onga ia kornito, le lua kornito, o lona mata upo e valo lona fai upo iwa, awa ua utou loa le lofa tu noa le lii o Yesu Keriso. Sa tamau a inga o ia, ai ua wha mativa ina ona o outou, ina ia wha tamau a inga ina ai outou I lona mativa tele. O le winga upo le apostolo Paulo, o Yesu sa tamau a inga o ia I le langi I lona tama, ai ua ia tu ua lona mamalu I le langi, ai sau e whanau mai se tūlanga maua lalo, o na mativa tele ina ia tātou maua ai le tamau a inga whaale nganga. So Jesus set aside his heavenly glory to be born in poverty, in very, very humility and humble ways. Ai se ana whai ai Yesu le tūlanga. Why? Ai ta mea tupo I le mea. Na sau o ia ina ia tutusa o ia ma le tangata sala. Pea na o foi le apostolo Paulo ia Filipi tuulo na mamalu langi e sau ina ia pei o se polonga vea ma tangata sala. Sa fio mai o ia maola whaatasi ma tangata sala. Ina ia ola whaatasi ai ma ia la vea ina ai tangata sala. Ao soifua Yesu I le lalolangi lei. Sa ia iloina le lei le whaingata o le fia ai, o le inosia, o le leai o se me moe ai, ma luluina, ma tiva whaatasi ma tangata mātitiva, sa ia malama lama le lei le o langa te, rejection. Ma le whaingata o le o langa, going through hardship and circumstances, ai se ana whaatanga ina ia le tualo na alo e ola ai I nei mea uma. Ina ia se I malama lama le lei ai le tangata angasala, I le matautia o le alofa o le atua. Ua wha maua laloina ai lava le atua e ia lava. Wa ia tuua elo na mamalu wha le atua le langi ai afio mai e la vea I le tangata o le pale a lii o ana ngā luenga. Wha maua laloina tele o le soifua mai o Yesu I le lulangi. Wa wha ilo mai ai tātou. O se tasi o I tū maua lunga tele o le atua. One of God's great attribute, character. Malona fina ngalo pa ia. Aisa, sa le I fina ngalo o ia e whai lo mai ai tātou lo na lofa mai se tūlanga e mamau tele. Ma le whainga tāona o tātou o atua ia teia. Ai nā fio mai lava o iei le lalolangi nei o lo tātou wola I ile angasala, ma tātou wola whaatasi ai. So God did not show his mercy and his love from afar.
God came close to us and He dwelt together with us. All of us tasi mal tangata. Blessi lea me tatu te ilo le matau tio le lofa le tua. Sawa mau fatasi mal tangata. Ai muliane o ia fai loa ai le sini au tu ma le mafuaanga na mafuai ona liu tino tangata mai le langi lona atali. Ina ia faasauina i tātou mai le faafanonga e oti ai i tātou i le angasala. Amen. Mai tātou na sau Yesu ina ia tutusa ma le tangata. Usom tu hafine ele isau Yesu tutusa ma le tangata e pe o whaupunga Paulo i le ekalesia Filipi. Jesus did not come and level with man. Jesus came and went underneath man. Na sau Yesu walu i lalo atu o le tangata. Aisa, ele ai se tangata na whanau mai se whale manu, ele ai ma se tangata o le lalangi nei na whanau mai se whale povi, e se mea e lo whapena ona tausi ni manu i tua whale, ele ai ma se sia. But Jesus came and He went right below mankind. Alu Yesu se tūlanga maua lalo tele. Sau Yesu alu I lalo ifo ai pito ta ua ilunga. O ai lesi se o ta ua na whanau se whale povi. Salo nai soifua mai se whale mai, salo nai soifua mai se mea matango fi, au Yesu o le atua, o le alo le atua, o le whaola. Na sau alu lalo. Sau alu lalo. E mai e whaate ta inga ia ta ua le mea ta o le loto wha maua lalo. Humility. Fia ni misa o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maua lunga. Fia ni whaesea inga o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maua lunga. Fia ni vahao a inga o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maua lunga. E leo maua el tangata. E leo maua el tangata kirisiano le sita ua ma le autu o le nganga o le kirisimasi o le loto wha maua lalo. Humility, humbleness. That we have to forgive one another. Wha mangalo le tasi le tasi. Fia ni a inga e whato ao mai a wha le lei kirisimasi ai ato le tausanga ina ile a nganga wha maua lunga ma le loto maua lalo. Ma le nganga wha masino ma le nganga te te o le tasi le tasi. How many families that are quarrel, violence. Hallelujah. Have so many cracks in the relationship. Tele ta e o mavutanga isa o le ai o se loto wha ngalo ma se loto maua lalo. Aina sau Yesu alu lalo isa au mai ese wha ta inga mo tātou. Lea te wha alongolongo mai lea fiafi wha maua lalo. E leise me sili o na mātango fie. O le vevesi mai o lo ainga, o le vevesi mai o le kalesia, a e tautala I le loto wha maua lalo. Why? Because Jesus gave us the example. Humility, humble. Mai a kopo, e te te ele atua le tangata e wha maua lunga, ai na te fo ina lona alofa tu noa, e le tangata e loto maua lalo. Pate ta inga mātango fia loa mai Yesu sumtu wa whine. O sumtu wa whine lea fiafi. Ta ua tele Christmasi. Pea whai tātou te maua lea nganga moni o Christmasi. Mana tunatu le lei po o ai moni lava Yesu ya te oe. A o lea fo I le mea na mafua ai o na sau Yesu I le lulangi nei. E whapea ea leo oe ia te oe. So Christmas is all about God, reincarnate, but it's about me. Yes, Christmas is the celebration of the promises of God and His reincarnation. O Christmas e wha manatu ai lea tua ma anfolfolanga ma mea oma malona liutino tangata e ala ia Yesu Keriso. But it's all about me.
A nei mea uma mo whaia le atua, na whai mo au. Na whai mo au le tangata e sa uni alu e whano mauti se ori. I le afi e whavavau. But because of his mercy and his grace, lo na lofa lea. Me moni au som tu va fine le fiafi. Na o Yesu lava. He is the only way. He is the only way. Pisi la Krismasi ai ale fa o ngā tutonuina Yesu o io leala upu moni ma leola I Loloto. Fa manatu ai ia lau Krismasi ma le saonga le mu, ma le fia ma le oli oli, le ai se te ita iai, le se te ino iai, ua matua I esa o loto ai sa, we a maia Yesu na o ia lava, o ia leala upu moni ma leola. Fa o ngā tutonu I lau finangalo ma lau loto. Amen. Yohane sulfa fa upu ono ma Yesu, I am the way, the truth and the life. No one comes to my Father except through me. E ui uma mai a tau. Ona mawhai e leo no toe sopo I atu le awala lau papa lea wa ma. Ona o lea ngasala. Leise si mawhai o nā luatu e toe le lei malo tama pe a le ui mai a tau. Po a tau ulumanga po a ia. Pe feo le ao I ele, nei fo I Krismasi mo nā so malo lo le feo I ai ma mea uma e lama le fili e wha leanga I a toe. So aluma ave le upu e wha longa le fiafi. Take the word and take heed of it. Ave le upu ma ia wha o ngā le upu. Mausali lo fina ngalo I le lii, mausali lo loto I le li. Po a wha so songa, a whai o e tau whai tausi lo o langa mama, po a wha so songa o aso fia nei. E le mwhai o nei a whai nai, ai sea, o wha o ngā tutonu le li o le ola, I lo o langa wha le nganga. E vevesi a la le lo lang, e vevesi a pati, ai a whai a te le inu pia oe, a whai a te le tangoi ai, fia o I le li. Masaunga le mua I alo wola whaapa I aina I lumo le tu. Aisea. Secular world celebrate Christmas in so many multiple ways that are not accordingly to the word of God. Tele wala lo fia ma fa fia ai ma celebrate ma fa manatu e tangata le Krismasi le mea ai misi atoa le autu ma le winga le ta ua le Krismasi. Ia na fai ante ia le wa toe fa pepe atoa I uma for Krismasi ia ko kifa foi. Toe fa mo foi le toe lu fai au toe. Te fai mestong fiti o lo wola. Amen. Ele fa penal le atali I ma le fino le tua. Tu ma wai ma on sai ai ma fa maoni ai le li. O le toa pe au ma foi nei vai tau fa fia ma so fia. O lo mausa li ke riso Yesu I lo soifua. Ya. La valna tal no, la volna mta upu. Ai la talatu tato leina. E foi ni o famnianga. Ya, pe foi so fisili pe se me te fia sa no mo el tato mta upu mul nei to sanga. Ya, sa no mai no mo foi le fa ya tuna ya o. Foi famnianga. Ya no tato malo lo lola ele. Ya, tato fe lo e foi le te so fo. Ya, ile anga le leo le tua. Amen. Ya, iso finangalo e foi te se me te fia vala mai ai. Tato leina o talatu e lo so tato vala mo mua. Lua, tolu, oi, ia, lelei. Talofa tu tato vala mo mua, talofa. Alofa pastor. Alofa.
Ia, o ile sa no. Tali. Talo fa tali. Alo wa. Tau singile talo moi ko o mai pai imo to sanga lai ko kalam ni. Ia la vale. Malu. Alo ia ole. O simon ka malu ni. Ia. Ole kele ole mele lai o. Ele aso mo pa ia mo. Ia. O meu celebration la Ia. But ia o ni fa well celebration and remembrance. Ia. So le push le look le mo fa de chiva. Ia. Le la safari le ta le Ia. Remembrance. Yeah, remembrance of Ia. Ia mana tua. Mana tua le mia la la ma fua mai le io no ma o tele o veni le pastor le o que que ele deixa o que na que ele o tá sai na com o calma esse le alo pulo tá o ele se le con como que o que Vale. Eu queria uma coisa, eu queria fazer o que ele quer que ele chama, eu que foi ele. Ele sabe como ele fala, mas ele muito. Como ele fala de lá, ele fala, mas sabe como ele foi. Ele que está lá pasta ele na lista mas ele não é ele é como ele é como ele não há eu fui sui aí com essa aí Paula olha lá eu fui no ano aí do que antes uma já por mal e não olha aí não sabe não quero sair do carro com uma coisa carro aí pamangalo ko ile pasa mangalo ko ile lo ko se mil ko le se masalo lo ko so ye ko le ko na ko algo ali ile mo ka também ko pamangalo ka ko mo ma ko le ko ile ne so le ele que como gosta ele o que mas olhou que ele para o momento olhou que sabe olhou para o momento são uma missa não está família não é uma mulher normal eu conheci ele chegou ele na mas ele foi ele podia ele faz o vivo a pilão esta uma ideia o que só café na de a ver como é lá ele está Papendia. também já o lá no bar foi uma cola e o hoje o lembro lá só ele macaco que o kilo que lá que olha sobre olha bem e a tissa se calo bom agua le empana ko sala mo le bete ko ya o le dai miane te mi ang salmo malo chat te miane o le lo da ko le se pia o ku te de o la ko yo sule e mo yale le la o mo te au ko ti spaia le tempo ko o me le se aga o no a o misi Motoy. Alo. Tai Maria, mai fa so mai le fa mria que mas ya em lo ainga tari fa tai la lang mai tato por clame. Tai la mai o sa ini sa muia foi tu ia o la tai tele la. Alo fa tu. God bless ya fa se vo. Anaya. Ya fa talo for tato. La le talo. Talo fa poni. Talo fa Antonina. Ya malo. Alo lo vale. On sai.
Ya malo fo fa malo si tato po la mel nei tunale fi el mana yer fa mana mana mayel e awala le soi fu mayel tato li fa ola ya e moni lavan sa noanga ya e fa ta wa ina le awala soi fu mayel tato li fa ola le ali e fa ta e tanga ta pe poni lo sa noanga wa le tu ia fa altino e moni o teu ia te ia al foi o kilisimasi ia le awalan soi fu mai e li fa ia e se le tau ia te au ia le tau pu pa manga le tula ia le li ka tai tele lava mo mea uma malo fo ele ka malo si po kalame nei wa o mai lava nei tula soi po kalame ia le tua Aftai tele lava manuia o malainga manuia for Krismasi ya te o tina aftai e foi faltua mal ainga aftai lango ya alo fatu poni ya lo fatele mo e tina ya ole le fase fu antonina fa fase bo talo fo le statu la talo alo vala sunga le fa venga leo ya malo lova va pe malanga Oi, o que aí? O calame. Eu te lo anga já fonga mai a. Ya la ka un olfa moi. Mal siria por la wing ol Christmas ya ka ika. Ya la cut and short and cut. Ja. Short and sweet. Ja. Ya ke wa ya mal ukal kong. Ile wing ol Christmas. O ika ke ko manga ko de mission a Yesu len sa wi foi de la. Ali. A makama renga wi ma le fadamang. Fa ngau diu king kaka. Fio mai le langi mau fa kasi makaka nga sala. Ali. Renga o ye. Sa fa kiu le langi ma. Nga vai kau fa pe a ma a me uma pe nga fa kala mongi fa mau. Ye. Yo. Ai ua inga ua. Kau le sa kau o inga uma fo man mission nga re kwa. O ia wala vea inga kako wanga le mariu kerisho. E penye o me o kako. O i o kako panga ai makinga ai. Ia au ave mariu kerisho. O ko mo wal kako so ka mal kamale la. O inga o mai lo mission ai Yesu ko fo i langi mau fa kasi malong kama. Yo au ku ka ko so ko. Al mele ai. Pongi o kele pepe. Mai ai ma ai lo ora ka ko malo sio dang sala lo edu ku ngau mo me fa la langi ka ko ye yo a olo nga po ki ai po I fi kam fo in ka do langi ka pa lo pe alo fo le fa Samoa mo lo lima ka pare o Samoa ya bola vale yo fa mal kai milango le kuli ro ko nga ko por kala me mun nge ai maka ki pongi fa kai tai va mu fo Christmas ya to nginga mai ka usanga ko le lava le me foi pe a nga kalum ku nga ku yo ku pu nga le ko la u tai wale up for le ko tai tele yo a ol fa mo yanga fa mu ya ki smasi mar ka usanga fo ya ke o rua mar far ko mar ngo fa aftai ya mai so de kale si ka ko feiro ko sang fo pe aka ko oria de lo fo mlonga le so fo ya so fo ya lo fatu mo ri Christmas ya to melainga ya so fa se fo fa aftai ya de start wala talof alofa oli oi ya sa no mai lo mundial Christmas ya ka ko na ni fo Christmas ya o tina o fiu ka foi lo el fomi ba le con wa ngapi ma ia le pasta ile tu yo kai caso so a como lo alo pa con la ku wa me la tu al ka ko maka upungepo wa o le Christmas ya le Christmas ka sa un kai ngole cristiano Christian keliso ai ma fa wa le fa nga ma Yesu pa nga ma fa lo manu o vai foi o kamaka yo petele me fa ka fa aula ele ia te kupu le la langi pos ka si pos ka mau pos ka o fa pe e ma e unga luenga mama le tu chama
Tenga sa ko ke le ni so ka ko. Ni la rangi ku mo pong sa para me va pinga. Le langi nga sa ula heli spe ku ma ku le go ma su fa ku su fi. Ma lo le langi le o me ai le o me ai. Ale ami o tono sile mu. I like the ukule sile mu. Sile mu ole fi tira nga pa ia. Ela o sa ka ko mongi le la langi ole nga pa ia. Ang ulunga nga lo pa ta so kumo ile lo ko wa mai fa pelo nga lo pele ile ya mas ka ka lo pa pe wa yo ko maka yo maka ukira maka o fio me nga maka mai le fio nga le tua yo ko ia e tele e mas ile ku lo to Jerusalem era le tinga o ara ko i foi ka o mi sei ka ni ai o lo po nga pe o me le pa so me nga ve ekipiko e kalwele fano e ko mga ko le tua ala le silo mai le tua le vai o kamak le fano ka male le fano ngo fia ku solam ko mala sala al me nga sa fa pero ngal pa ia ko mai le tua le fano se sta ti fa to tua te e mo le fa ya taliro ngalo wa fa pe la wa mai lo ngalo e se ke iso ni lan lang le le pano ya le puno le pano wa le lo ku lo ka le o me fa un pe e fango ai si kan te kala wala po te le amio tai oli tai tele la mo lo fina ngalo le fia fi family atu ke Christmas ya te o ma le fa nau ia mo le tine ngalo ko fa ko po ni fa mon ma le lo ko ka ser mi no la foi le sal foi por cuspa ia o papel are te se o ni kam ki le sa o maro lang ya o le nga o le nga le fa ku wa te o lang ia fo ikai ke ro mai ma ko ai o vai me o le sal me ko lo sa kai bo ke pole le ma lo ku alai ka la mo fa mo le lo ku por pretale o Jesus Cristo ka go fa sa ka lo la ke le ma le wisdom le mai va ele pa ile tua e mang we Christmas ma ka ta fo ya toltina alo fa tele atu mo oi te kia ya fa se foli fa so tua fa pa ta lo felicita tu la ta lo Yerova alo fa lava oi le sa no mai ya tui alo tui ya sa no mai lo na no boni ta lo leo mangena po kala fa no lo foi di fast for ngi kula ya fi ele ke mesera pa so o Yesu e kuli human food divine wa sa le nga ono ngai ku ko i ku no ngai ku ka pa wa me se ka ko ma Yesu o le sala ya na e sa umana wa so an me o le o ka wa for Maria wa ngai ki si la fia la sungal wa penge anga di yo Maria for penge ole ka fa ka ka fa ka ya nga wa le nga fi de ko e wala mai ka ko fa ka ye pe nga Maria sa fa yo le mo le yo wa le che pinge lo ngi o fo wa wi nga mai de ko se do se ula fa ko mai nga wa le wa e de ko o ma fa e de ko mai Maria o fe mengi mai le song ka mai ya ge do e winga mai de nga ko ye ko mo fo le ko ya winga mai de nga ko ye nga ko ka wo ho nga ma di sa fa nga ko e wo la mere nga ma ka mai de il kinge se bo de len ko mo de ro nga ka ma se tot ye wa fingena ale fingena o pe na le wa le po nga le me ku spa ye funga o funga pe nga ole de a fingena ala ye le ka sa le la wa so wo de le me uma ye wa wa bi yo aso ia yo pe ye so ya ka ngo ho le pe ke un fa sa me mo fa pe na me ka ko aso fa pa me fa pa le ka ko ka ko ri ko me mo fa pe ai le ro o i de nga di wa de ya so fa pa le mala o ye ngi de lang ia pe o le winga nga la ufa so aku de so go aku lo ako me ya mo me kele la pe hai ma so mano lo ho le so ko ma ki masia ke malanga I fa fo pe ko ki masia ngai sal por mai ale le ya ia mo lo bevesi ya fa lo sin tai mi malanga mo lom tu
Io ko ko ngi ka ma ro ko wan ko sa ko. Yoi. Va tai lava lango mai atu tama. Sunga to fe ngai. Va tai alo fa tele tu manuia Christmas foi mal tau son fo. Ia ko penga ko ile. Ia, sei foi ia. Ah, se bo. Talo felicitatu la. Talo oi ia mo ia tau foi mai pa le lava mo le ia no pa fia. Sa no mai, e so finangalo ia sa no mai. Ia ai na atu o me foi si ui o tato por clame fiafi ia me se foi ia le fai un le tau sanga ia le usau tato la sa lo tato la mun buli le fa talo fa tu tato la mun buli talo Aponi. oi check koi ka misi oi sa ke lo ma ke oi le wo fu sa wo fai mai Siria le awai mai ya le Siria le pasti ya o le pasti que compocala. Ya kere ko si se si upunga mai paso ngai so ngama. Ti ho nganga ba. Awala fa makalanga poni. Amang ye masih mai ko sa ho. Mo ka ko pai postari de ko sana ko ko dia mo ya. Praise God. Le causa que se odia mañana vai ten ya baongar kala ba kuponi mau ko i tai foi ya te foi para ko e te foi no faro o le ko fa pon ele mai ka ko poka lo poka la mi tai tanga le fa nga inga e dongi ka ya ka ko ka si ni ile ka sama fo ai ka ko so fu ya de o yo ka ko vola ya pa wa o te a bon na a tai fo ya te lo so lo que fo ya ka ke so ka ya yo am ria fo le tu ngale ma o fo nai tu le ne tu no tanaki ya lo fa te le tu manu ya ki mas mal tau so fo ya o me la inga yo lo fa ya lo fa foi God bless. Ya, se foi. Ya, te lo le fai we foi nai sunga ya kopolta to lau ya fa maru tini se lo tau fai mai ya no ta tu tem ya vele ya no fa mnu ya to foi ya Christmas mal tau son fo mal ta to proclame ya ma nei foi ya lo ona tu ta to proclame le tu lo penga le loto nei tau sanga to ya fa mnu ya tu ya nei foi vai tau so fuanga mo ta to yai mo nei foi tau sanga ya Christmas mal tau son fo pa mnu ya tu to u malava pa anga wo ya ma sani lo lango ina malta tu por clame nei fa tai tu fo ya tu to le lango mai ma le so tau mai ala i lau talo ala i lau fa so atu ya ma fo le ma vatulta tu por clame your friends fa tele lava ngata fo leo ko meni me uma o lo to so sani folna e fa mal si au e fo le o no nei fa tele lava me uma il tato maftanga me se foi na io tato tu asensina fa tele la tu talo ai telefon fa talo au na fa tai atu matus fa tai le sunga i fa ngai fa au mo to foltua au te loa o to tele au nai wo fa au me se foi na fa au fe vai ia me lava se nganga e fa tai mai ma ia ta te loa ia fe lolo ana i fa au na ia wo ia uso fo i tala lei ia lo lango mai tato por clame melea fa tele le to manantu mai ne ia wonu fa te va ia po lo uso fo ia kriso lo ngalu atu el tato por clame fa tai lo to lango sua fa manui tele le tu ia tu to mai se fo io ne ia Christmas ma te uso fo ia po fe lava fo se meu e mau mal tato por clame no lalam papa ai e tunu ese tu mau ia fa manui atu Christmas ma te uso fo ia tu to to fol family atu Christmas ma te uso fo ia sia mato kale sia me se fo na 595 au ma fo tu sia mato maftanga harbor praise family atu le Christmas ia tu to sia mato kale sia mangele ia na to inam na lo matua male le ma lo tato maftanga ia family le tu tato fe lo fo ia
sa ninga le sa mo le taimi mo le fo le faafetai le pulenga le tio Samoa me se fo sunga ya sau lana foi pito lau ma lana uaunanga ia anga le leile tua mfamlia le tua ya sau me se foi o lau whainga luenga tu sai ia ma tiutema matawhaioi au na matautua tua i fatasi ia le mamalu le tunu aso te itasi me se awa songa fua o le tatou Paul Klame ia o le tatou ia fulanga masani a foi ia o le tatou tusi so swani tasi tatou tusi tauli atu nei vai aso faafetai a lo maua lava le tusi tolu sultala ia maua le mea alofa fo le kisimasi pa u lima tala pe a vai te sau le vai aso nei a por vai taimi o aso malo lo e le tatou tusi le so swani e fai isa uninga fai au ia fai poiponga o maliu ia me fa pena malau maltanu mera o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima ngata foi lea ia o le tatou aʻoga tusipaia e le Auckland Pacific Bible College i le tausaga fou amata i le vasomulimuli o le masino Ianuari ia lenā afai e te fiaʻoga ia valaau ma le tanumera na ona faafesootaʻia lea o le sugalepule mo se lua fesootaʻiga afai o e fiaʻoga e le gagana faasamo i le aʻoga tusipasi ia ma le diploma ia ona e valaau mai la ia lea e vavava na puklaugoa ia a manue le'i ia na fai aleo au tapenaga ia fai e fo'i se mea fou o le soifuaga ia a'oa'uina ai oe mo le finagalo le atua e maise fa'aogāina o lou soifua mo le galuega a le li'i ia o lo'o maua le tatou koko Samoa oka faafetai i le mamalu le atunu'u ia o lo'o fa'atauina pea le tatou koko Samoa a momoli atu ai lou fale sulima ae a fai e piki i lo'o fale pe ona inisi aiga lo piki lava le fale mai se mangelo lo la talata atu ia sultolu tala lava le tatou koko matagofie maneia le koko Samoa ia ua foi aso malolo ia le fa'amoemoe ia lima ni vai aso pe asau lima ni vai aso o la masalo le aso sulu iva Ianuari lea o pukinga e afai ai misi te ua taiminga o ngai o santang foi le bank o ila mi le malata polo ia polo mtafanga ia vani le fa'afogaga Samoa ia masalo po le aso lufu lima ai tapenpena mai pea i le tatou Paul Klame ia masalo le aso suluiva Ianuari tausaga fou pe aulia atu Solomon malosi ia le tatou faigamalaga sopolo atu le tausaga fou le manuia ia mo nei taimi o le a tatou fai u se talo faafetai le atua ia lava lou suafa e fa'avavau faiuina le matou Paul Klame le fiafi le manuia faafetai me uma ua e faia mo i matou le litausaga le matou folauga au whaamnianga le atua i ala i lo upu whaafetai le atua. Whaafetai o tangata mese i la tō o lo mato mafuta pēr ma nau i lo upu i le aso ma le aso le ngata o lau nei au nanga ia le te leonisi au na lo whapena on tō waa mai le nei au nanga au alawa lau upu e fola atu le atua mo tangata Samoa whaamnuia i au tangata mese o nei vai tau o le soifuanga wo i aso pisi maso malo lo pui lo watunuu i so se mea lo i eise tangata Samoa te talo le tua anga le lei fofonga o mo le whaiunga le nei tau sanga ia i ul nei tau sanga le manuia ia a lo whapenao na iei pēr lau tau singa ia e mātou umalava whamangalo so mātou se te iatu lo mātou wola e le tau sanga fau lesia mātou Paul Klame so mai ia tu maupelo anga le ia e mātou o le nā le mātou te talo lo mātou te mai ala atu ia Yesu Keriso lo mātou lii ma lo mātou whaola Amen. Ia, o le whaiunga nā le tātou Paul Klame e le whamoe o le a tātou whailoa i le tausanga fau pe au li atu i le malosi ma le manuia mai le tua le nei teimi, ia, tātou whātou whaia manuia lava le Christmasi ma le tausanga fau i atu tau uma lava e meise paanga a le tutu le upenga i le Loloto pa manuia le tua God bless you all i le suafa Yesu. Amen.